من فرهناز هستم. من نمیتوانم که باید خودم را پورایی که من هستم خودم را بفروشم به خاطر پول زندگی کنم. همه زن وقتی که یک بار پر شکسته شد همین فکر میکنه من دیگه اوله دار نمیشم، من دیگه صاحب فرزند نمیشم. میشه نظر من در کمک کده میتونی؟ چی باشه؟ من در پول در کره. آره چی؟ میگن مردها هیچگاه نمیمیرند، هیچگاه نمیر تا هستم باشم و من موفق باشم، سربلند باشم. یک بار دیگر تشکر. بعد از آن که شما از بخت اول جدا شدید و با بخت دوم مقصد که خوشبخت هستید، شوهرتون پیش از اولیداری به شما خانه، ماشین و حتی مغازه‌های طلا و مغازه‌های گوناگون رو پیشنهاد کرده، بعداً دل شما رو یافته بود. همین گپ در جراحی بودم، اما دخترکم رو در رویم موندن که او حالت فقط گریه کردگیم. خدا را شکر که من مخصوص برای یوتیوب رومال و کرتا نبستم، مخصوص برای سمت یوتیوب. آن زندگی من بود. البته به مخلصان این چیز عجیب است. بسیارشون می نویسند که به مقصد اخیر رسیدیم. میگن تماشابینان عزیز، اگر میخواین که از خط سرحد بگذرین، برادر باورناک بخیر برای شما توصیه میکنم که این برادر طول 10 ساله که در این راه کار و فعالیت میکنن، ماشینای خوبه، شفیاراش هم شفیارای خوبه، یگان شکایت و امروز شدگی نیست. مرحمت زنگ بزنین، عینای مهراب رو گپ زنین، حتما سکیت داره. دوستان عزیز، شخصان میخوان که از مسکو و مسکوفسکای اوبلاست و سنت پتربورگ و تاجیکستان بار ایصال کنن، برای شما یک کمپانی بهترین توصیه میکنم که کمپانی بختیار و عبدالجبار. این برادرای تاجیک خودمونن، برادرای باوریناکن. برای همین وقتی که بورا کی میسپورین خودتون پرسپوز کنین، چند روز نمیره چی خیلی همه چیزا میفهمونتون. مرحمت از دیگه نرخ ارزان تره. یک بار زنگ بزنین، رقمای تاجیکستان، رقم روسیه شون میمونیم. اخچون پرسون شوین، بهترین برادران. سلام به همه شما دوستان و مخلصان سامانه مهراب. همه شما رو با برنامه‌های جدید شاد می‌سازم. مهمون نشر برنامه ما فرهناز طاهرخان. سلامت باشید. زنده باشید، سلامت باشید. من نفهمیدم در اینجا شما برنده یا که من؟ به فکرم که من یا شما میخواید که نیم رو نیم تکنید؟ نه، منم برنده، شما برنده. خواستم اول سلام علیکم ما آغاز کنم. سلامت باشید. تماشاچیان عزیز، نگفته نماند که در مهمانی برنامه جدیدی نو به نو با چهره هنر فرهناز طاهرخان، ژورنالیست و یکی از سربیننده ترین برنامه‌های جالبی که در یوتیوب دارد، دختر یوتیوب است گوییم، شاید خطا نکنیم. علاوه بر این او دختری طاهر اسراریان، دختری ژورنالیستی نامدار شبکه اول است و امروز انا همین مکتب پدر رو آموخته در این ساحه قدم گذاشته. خطا نکردم؟ نه خطا نکردم. بله، در زندگی پدرم استاد، هم پدر هم استاد هستند. بسیاری پدران نمیخوان که فرزندانشان پیشه آنها رو پیگیری نماید، یعنی که مشکل است، شیب و فرازی زیاد دارد. و چگونه پدرتون اجازه دادن که شما در همین سمت رشد کنید؟ اولا یک بار دیگر سلام خود را از جانب خودم میرسانم. بهترین فراموش کردیم. سلام درود به هر یک شما دوستان و مخلصانم. البته یک چند مدت رستم از سایت یوتیوب دور بودم و خیلی دلتنگ مخلصان خود گشتم و البته سوال خوب دادید. پدر من راضی نبودن تا هنگامی که من صنف 11 را ختم کردم و هنگامی اختصاص سپردن میرفتم، اجازه ندادن که من ژورنالیستی را انتخاب نمایم و نخواستم من همین کسب را ادامه دهم و همین خیال شد که من به دیگر ساحه سپردم. من ژورنالیستی ختم نکردم و بعد از که من یک کنکورسی رو ختم کردم، دیم کورسی الکی در تلویزیون دوشنبه 18 که امروز دوشنبه من در که کار میکردم پایتخت بود و یک سال پس من کار کردم و دوشنبه 18 شد. در همونجا رفتم کار کردم، برنامه خودم را داشتم، 2 برنامه اوچرکی خودم را داشتم و همین خیال وقتی که دید برنامه مرا، هوسی مرا دید، کاری مرا دید، بعداً گفتم مرحمت بکارت. یعنی شما خاراکتری کاراتون رو عوض کردید وقتی پدر راضی نبودن، در شعبه دیگر سپریدید. چگونه شما راه یافتید به ساحه مهر در دلتون؟ بله، اون چیزی که میگن که اون چیزی که از خون باشد و جان میبراید، همین خیال شد که من به نهایت در همین سمت آرزو دارم. این آرزوی دل من است، نمیدونم برای چی. انا همین گپ زدن را، برندگی را به نهایت دوست می داشتم و آن نفرانی که در مکتب میانه با من خواندن میدونن و بسیارشون می نویسند که
ба мақсадат ахир расидӣ мегам ки дар чорабиниҳои мактаб пурра баранда будам, шерхон будам ва дар ана ҳамин олимпиадаҳои забон адабиёт пурра иштирок мекардам ва ин орзуи дилам буд. ва амалӣ ёфту ҳоло ҳам ба он чӣ мегӯян дараҷае кунҷи ки диле мехоҳед. ки ҳаст, он дар кунҷи диле ки орзу ҳаст, ба он дараҷа олӣ нарасидам. худохоҳ мерасед. Иншалло. Фараҳноз, вақте шумо ба ҳамин самт ворид шудед, гарчанд падар розӣ набуданд ва худатон шебу фарозро тай кардед, пушаймон гаштед? Як маротиба ҳо. ба ёд овардан мехоҳед бибинем? намехоҳам. Чаро? Барои чи агар гӯям пушаймонам, гӯям бо пушаймон нестам. Агар гӯям ки пушаймонҳо дурӯғ мешавад. Як барои чи пушаймон нестам ки бароям ном дод. Он чизе ки орзу доштам ки маро дар кӯча шиносанд, дар ҳақиқатан шинохтанд ва хостам ки пули худамро дошта бошам ва ҳамин хел зиндагии худро пеш барам. Бароям ин чизро дод ва фақат чияш маҳқул ма пушаймон шудам ки вақте ки як муддат як шеби фарози зиндагие буд ки он зиндагии ман буд. Албатта ба мухлисон ин чиз аҷиб аст. Албатта зиндагии ҳар як нафаре ки ё баранда аст, уман дар соҳаи санъат аст, барои мардум ҷолиб аст. Ва ҳамин тавр ҳам шуд ки як муддат якчанд суханҳо буд, якчанд ҳар кас фикри ақидаи худша мега. ҳамин ҳаст ва зиёдтар дар хонамон гуфтам бас кун. ҳамин ҳисоб барои баранда шуданам пушаймон нашудам. Хостам ки дига давом натиҳам. Ва як соле ки хомӯш истодум. ҳамин сабаб буд? ҳо, бале. Сабаби яке аз инҳо ҳамин сабаб буду. Сабаби дигараш фарзанддор шуданам буд. Оиладор, фарзанддор шудам. Муборак шавад. Саломат бошед. ин хабарро мо чанд муддат пеш шунида будем. Бале. ба ҳамин хотир хостем шумо меҳмони барномаи мо шавед ва аз паҳлӯи зиндагии худ як қисса намоед. Фараҳноз, ҷа саволи дигар ба миён меояд ки вақт замоне ки шумо мақсад ки барномаи Гули Ноз доштед ва сербинанда буд ва меҳмонони зиёдро даъват мекардеду барномаи ҷолиб мегузарондед ва ҳамакӣ интизор мешуданд ки Фараҳноз кай ба экран меомаду тамошо кунанд. Бо чӣ ҷозиба, бо чӣ меъёрҳо риоя кардед ки шуморо бар рӯи хати чори сиёҳ напартофтанду ҳамин гуна қабул накарданду шуморо як инсони хубу ба маданияту ба фарҳанг қабул карданд? Сираш дар чист? Саломат бошен. Намедонам, ман аввалан аз барномае ки пеш тамошо мекардам аз дигар сомона ман муваффақ шудам ва баъдан дар канали худам Фараҳноз лайфро кушодам, барномаи Гули Нозро бурдам ва намедонам бисёриҳо ҳамин чизро бароям мегӯянд ва худам аҳамият додам ва бисёре аз нафарон барои ман ки нафаре ки агар як сол ё ки ҳадди ақал як моҳ ду моҳ агар аз ҳамин самтҳои иҷтимоӣ агар дур бошад, аз муд меравад, яъне аз чашми бинандаҳо меафтад. Вале чӣ сабаб шуд ки дубора ки баромадӣ ба ана ҳамон чизи худат расидӣ ва шояд инро мардум қабул мекунанд, мардум баҳо медиҳанд ва буд як лаҳзае ки хостанд номи маро дар ана ҳамон ки шумо гуфтан рӯйхати сиёҳ мепартофтанд ки намедонам аз чӣ ҳисоб инро мухлисон медонанд. худамро таъриф кардани нестам, инашро намедонам росте. ман фикр мекунам ки бинанда хоҳ нохоҳ як айб дар ҳамин сурату сирати инсон меёбад. Агар шумо фарду куртаи кабуд пӯшед, ҳатман мегӯянд ки куртаи кабуд пӯшидааст, на зебдааст. Аммо ман комментарияҳои шуморо назар кардам, дар ҳамааш таъриф. Агар ки 100 комментария хонда бошам, 99 ҳамин таъриф буд. Бале. чӣ хел дили онҳоро ёфтед? Бо онҳо чӣ гуна муомила мекардед? Ба фикрам дар тамос мешудед? дар тамос нестам. Кӯшиш мекунам ҳама комментарияҳои мухлисонро мехонам. Ман ҳам дар Инстаграм, ҳам дар Ютуб ҳамашро мехонам. Агар худам ки вақт надошта бошам, ҳатман администратори худро мегӯям ки комментарияҳоро хонд ва мехонам. Дар ҳақиқатан ки сухани қабеҳ камтар аст. Намегӯям ки нест. ҳасту беҳад каме кам аст. бисёр таъриф мекунанд. Бале, бисёр таъриф мекунанд. аҳсан барои либосҳоятон, аҳсан барои сухани озод карданатон, аҳсан ба баланд гуфта дод намезанеду оромона гап мезанед ва бениҳоят шодам. инҷа савол ба миён меояд. Мегӯянд ки Фараҳноз махсус ба хотире ки гапи мардумро гӯш кунад, ба сару мол ба тан курта кард. Аз ин пеш вақте дар соҳаи Ютуб набуд, дигар хел либосу зиндагӣ дошт. ҳамин гуна рост? медонед ки соҳаи ана ҳамин зиндагӣ фаъолияте ки мо мекунем,
ҳар ранга ҳаст, бояд мо ҳаргуна бошем. Лекин ман махсус барои ютуб румолу курта набастам, махсус барои самти ютуб не. Будан лаҳзаҳое ки ҳаст соҳаҳое ки бояд дар он ҷо берумол равӣ. Лекин мо коргар ҳастем, дар ҷомеа ҳастем, ҳаст ҳолатҳое ки бояд берумол бошем, ҳаст ҳолатҳое ки ба курта бошем. Ва ман кӯшиш мекунам ки бисёртар бо либоси миллии худамон бошам. ва ҳамин ҷиҳат мардум шуморо хуб қабул кардан. Шояд аз ҳамин ҷиҳат бошад, шояд аз ман фикр мекунам ки агар 50 дар 50 гирем, зиёдаш аз барномаҳои хайриявие ки ман мекардам бо беморону бо бечораон, бале ба хабаргирашон мерафтам, бо онҳо зиёдтар бо бародарони хайрхон ба онҳо кӯмак мекардам. Ё аз ин лиҳоз бошад, ё аз лиҳози пӯшидани сару либосам бошад, инашро намедонам росте. Фарҳноз инҷо бисёри мухлисони шумо ба ман муроҷиат карданд ки аз Фарҳноз ҳатман ин суолро посух гиред. Байни мардум мишмиш аст ки гӯё баъд аз он ки шумо аз бахти аввал ҷудо шудед ба бахти дуюм мақсад ки хушбахт ҳастед, шавҳартон пеш аз оиладорӣ ба шумо хона, мошин ва ҳатто мағозаҳои тиллову мағозаҳои гуногунро пешниҳод карда баъдан дили шуморо ёфта буд. Ҳамин гап асос дорад ё ки дурӯғ аст? Асоси воқеият надорад. Чаро? ба хотире ки инсон вақте зиндагӣ месозад, бояд ба хотири чиз набошад. Ба хотири пул, ба хотири хона, ба хотири мошин ва мағозаву чунин набошад. Албатта дар давоми зиндагӣ агар тӯҳфа кардану бошад агар марҳамат, лекин пеш аз зиндагӣ кардан ин хел условиҳо набуд. Не, ин хел условиҳо набуд. Агар ки мешуд ман қабул намекардам. Ба хотири чӣ? Ман худамро фурӯхтанӣ нестам. Бале, андешаи хуб. Ман Фарҳноз ҳастам. Ман наметавонам ки бояд худамро пуррае ки ман ҳастам, худамро бифурӯшам ба хотири пул зиндагӣ кунам. Ин чиз агар инсон худ кор кунад, соҳиби ҳама чиз мешавад. ин хел пешниҳодҳо пеш буданд? Беҳад зиёд. Чӣ ҷавоб медодед? ҳатто будам ба якчанд нафаре ки ҳамин самти мода буданд, ҳатто ба онҳо занг зада буданд. ҳатто администратори мада чанд бор занг заданд ки Фарҳноз ҳамиха фаҳмонед. Бениҳоят ин пешниҳо зиёд буданд. ҳатто дар Москва гуфтан магазини хона метиҳем. Зиёд буданд ин гуна пешниҳодҳо, вале ман фикр мекунам ки чизеро ки худованд мехоҳад, ҳамон мешавад. Ва имрӯз ба хостаи худованд ман худоро шукр ки оилаи хуб дорам ва соҳиби фарзанд ҳастам. Шавҳартон аз ютуб пайдо шуд ё ин ки тақдир? Не, аз тақдирам буд, бале, аз сарнавишт ва ман фикр мекунам ки худованд ҳамин чизро бароям дод ки ман фаромӯш кунам ҳама чизро, зиндагии худро бисозам ва зиёде аз нафарон шавҳари маро мешиносанд, медонам. Шавҳари шумо журналист аст ё ин ки соҳаи санъат кор мекунад? Не, умуман аз соҳаи санъат дур ҳастам. Соҳаи санъат данистам ки ман фикр мекунам ки зиёди он касро мешиносам. Махфӣ набошад кист? Бия ҳаиша махфӣ кунем. Фарҳноз бидуни камера ҳатман ба ман мегӯяд ки бошад? барои чӣ ман ба он хотир не ки дар комментариҳо сар мешавад ки кира гирифта хеле, барои он хотир не, ба хотире ки зиндагии хушбахтона ки аз ман дорам мехоҳам хомӯш бошад, хомӯшӣ бошад ва дар тӯли 1 соле ки ман оиладор ҳастам, зиндагии хуб дорам, бизор ҳамин гуна бошад. Ташаккури зиёд. Шумо гуфтед ки фарзанддор шудем. Махфӣ набошад, писардор шудед, духтардор шудед? Ман дар барномаи худ гузоштам ва дар сайти Инстаграмам, дар Ютуб гузоштам, ман соҳиби духтарча Рӯёҷон. Беҳтарин ном ба худо калонакак шавад, номбардори модарҷонаш бошад. Салому алейкум, духтаракои хушрӯ. Инамо плакои компаниято мира снимат кардем. Оликакои мара касе боварӣ намекард ки ями компания дурӯғ ай. Ина доказательства ма снимат кардам ки шумо да нишон тиҳем, мақсад рост ай. Марҳамат духтарако, касе кор кардани наба завқи корш бития, биен кор кинен, иншоалло шуморам соҳиби ҳамихе маошакои хуб мешен. Ина бинен, боварӣ кинен. Ягон ҷои фанду фиребиш нест духтарако. Ана худоро шукр ки мо ҳамихели рӯзода растем. Шуморам иншоалло ана ҳамихели рӯзода насиб мекунад, соҳиби ҳамихе маошакои хуб мешен. Марҳамат, биен кор кинен, касе кор накарда. Тамошобинони азиз, ин буд бахши аввалини барномаи Нав ба нав бо чеҳраи ҳунар, бахши пурсуков, ва мо ба чанд саволе ки мехостем аз Фарҳноз посух гирифтем. Бахши дуюм шурӯъ мешавад. Шартгузорӣ, ва ман дар инҷо 6 шарт мегузорам ва Фарҳноз бояд ки аз уҳдаи шарт барояд, иҷро кунад, рад накунед. Муҳим
шумо тайёр? бале. Якум шарти мо таронаи пураламро хеле балад месароед. Шумо бисёр шоҳид шуда будам ва мехоҳед баҳри тамошобини мо чанд порча таронаи дарднок сароед. тарона дар мавриди ишқ аллакай аз синни соли мо гузаштааст ва ҳама дар бораи модарон мехонанд. Ван мехоҳам ки 4 мисра ки аз як бародари мо доди худо аст, саломат бошам бениҳоят. Бале. Мехоҳам ки бениҳоят ман дар историяшон навдидам, бениҳоят хуб, амро мехоҳам ки 4 мисра пешниҳод кунам. бепарда ҳама душмани душманро равшантар аз офтоб мефаҳмидам. садгуна ҳиял ки пушти ман мекарданд, эй кош ки бениқоб мефаҳмидам. бисёр мазмуни баландро соҳиб аст ва тавонистед шумо бо ҳама якчанд декламатсия мегӯянд, бисёр буро ба тамошобин сароидед. Бисёр хуб буд ва аз нақши аввали мо шумо гузаштед. Дар нақши дуюм росташро аз миёни блогерон киро эътироф мекунед? Ном ба ном. аз миёни блогерон ман фикр мекунам ки яке аз дигаре беҳтар аст. Бале. ва ҳар касе ки ба орзу ҳавас ба ҳадафи пок агар гӯем хатак намекунем, дар соҳае ки худ интихоб кардааст бошад, ба худ боварӣ дошта бошад, муваффақ мешавад. ман фикр мекунам ҳозир қариб ҳама блогер шудагӣ. Бале. ҳамхас рустам мо замоне ки мо шумо дар соҳаи ютуб будем, дар соҳаи инстаграм будем, кам буданд, бениҳоят кам буданд. баъд суханҳои қабеҳ кам буд, рақсое ки ҳар гуне ки онҳо мекунанд кам буд. ҳозир мард ҳам мебурад рақс мекунад, зан ҳам мебурад рақс мекунад, фарқияте нест. ва ман фикр мекунам ки блогер дар он несте ки бояд сухани қабеҳ бигӯй, бояд як каса дашном кунӣ, бояд рақс кунӣ, бале баъди блогер шава. ё ки блогер шудан как обуначиёт ки зиёд чӣ маънои блогер шудан надорад. шумо кадом соҳае ки мақсад интервю мегиранд ё ки соҳае ки панду насиҳат нақл мекунанд, ҳамин чизҳоро дӯст медоред? ман камтар. ба хотири чӣ? ба хотири ман оз агар ки гап занам рустам, мо шумо дар ин соҳа озодем. зиёди аз ҳамон нафарро хафа мешаванд шояд, лекин ҳақиқат аст. ман зиёди амон нафароне ки насиҳат мекунанд, гӯш мекунам, аз эронӣ бисёрш гирифтагианд, аз сомонаҳои эронӣ бисёртараш видеоклип мекунанд. агар тамошо карда бошем, пурра аз сайтҳои эронӣ гирифта шудааст. вале мардуми тоҷик инро намедонанд. инро танҳо шумо бепарда нақл карда истодаед. агар мардум шоҳид шуда бошанд, ҳатман барояшон мекашад, мегӯянд ки дуздӣ аст. не, ҳам суханашон, ҳамун суханҳое ки барои насиҳат барои мардум мекунанд, аз чизе аз сайти эронӣ дароянд, пурра дар сайти эронӣ ҳаст. ё ки як сухана як нафарш мега, ҳатман сайти дигари аҳамияти як нафари дига ҳамун суханро ҳамихел мега. бале, ин дуздӣ аст ва ҳар кас бояд меҳнати худро қадр кунад ва аз ин ҷиҳат шумо намегузоред ки киро ном гиред, намехоҳед? намехоҳам. ман ҳама қадар мегӯям ки ҳар кас самти худро дӯст медорад, дар назари худаш муваффақ аст ва бигзор ки ҳамин хел бошад. ташаккури зиёд. нақш бозед. кӯдак хоб намеравад, суруди алла сароед ва хобонед. духтарчам дар ҳамин ҷай метавонед алла биёед? бале, меро биё. не духтар ман набиёре, не чие духтар ман набиёре, не ки падараш шояд иҷозат натиҳанд. марҳамат. рустам, ҳар як зан вақте модар мешавад, ҳамун суруди алла худ аз худ мебарояд ҳангоми хобондани кӯдак. ва ман ин чизро аллакай 3 моҳ аст ки бардошт дорам ва худ ҳайрон мемонам ҳангоми хоб кардани рӯёҷуна ба забони худ алла меояд. ҳатто фаромӯш мекунам ки дар гирди атрофи ман ки аст. бо суруди бо анами овози баланд алла мехонам. лаҳзаи худро тасаввур кунед ки дар назди гаҳвора қарор доред ва духтарчаи худро хобонда истодед. марҳамат. ин шарт аст, бояд иҷро кунед. алат мегум рӯёи ё ча ҷонаш, дастгири ё ча ҷонаш, номбардори ё ча ҷонаш, амраи ё ча ҷонаш, духтараки хушрӯи ё ча ҷонаш. беҳтарин, ташаккур. фикр мекунам аз удаи шарт баромадам. албатта баромадед. ва нақши дигар, ба як дӯсти наздикатон занг зада бо гирия нақш бозида гӯед ки қарздорам кӯмак бикун. интихоби
ихтиёри худтон касеро интихоб мекунед, занг занед, громкост монед ва ба тамошобин гирия карда анами саҳнаро бодозед. سلام ҷалол чӣ хеле созӣ? شهرزاد خوبه меша назра мада кӯмак карда метавонӣ? چیا چی باشم мада пул дар кора آره چی не пули калон дар кора мада кӯмакам карда метавонӣ? واقعا چرا نه چند سون 5000 сомон. مالی گپ نیست بکایا то 10 дақиқара дар картам партохта метавонӣ? بو اون برنامه معلومه نباشه не سریال نه من رفتار ҷалол мо фурӯхтем бале дар барномаям инҷа хоҳиш кардан ки бояд занг занем ки аҳсан ки нафурӯхтима مالی چیه 50 دلار раҳмати капа калон ҷалол مالی саломат ташаккур мегӯем ба фараҳноз ки дӯстони Бале. дасткушо дорад, дӯстоне ки дар тангӣ метавонанд ки кори ӯро анҷом расонанд. администратори ман дар ҳақиқатан ман таърифшам кунам меарзад ба хотири чӣ рустам ки дар муддати 1 сола ки ман хомӯш будам ана ҳамон ютуби маро сомонаи иҷтимоӣ маро сайти ютуби маро дар дасти худ идора мекард, идора пеш мебурд. мекард ва албатта ки дар ан қадар фикр мекунам ки аз ҳамин ҷиҳатам буд ки маро мардум фаромӯш накарданд. беҳтарин коре ки ҳамарӯза пеш мебарад ва хизмати як нафари дигарро пеш мебарад кори осон нест албатта Бале. ва ба ҷалол мо сипос мерасонем. инҷо як шарти дигар мондааст ва шумо вазифа доред ки иҷро кунед ба шавҳари худ тариқи камераи мо миннатдорӣ баён кунед. албатта ман агар қисати хуб дорад, қисати бад дорад, ҳар чизе ҳаст бо чанд ҷумла метавонед Бале. расонед ба ӯ. бале ман дар рӯяшонам мегӯям дар барномаам мегӯям ташаккури зиёд аз шумо миннат дорам ба хотири аввалан худованд охир худованд барои ҳадия намудани як зиндагии хуб бароям сарбаландӣ додед, бароям рӯёро додед, бароям як зиндагии ободро таъмин намудед ва амнияти ман ҳастед ва мисли кӯҳе ки ман меҷустам он нафаре ки дар зиндагии ман меҷустам ки такя намоям ана ҳамон кӯҳ гаштед бароям. мегӯянд мардҳо ҳеҷ гоҳ намемиранд, ҳеҷ гоҳ намир то ҳастам бошем ва ман муваффақ бошам, сарбаланд бошам. як бор дигар ташаккур. чаро гирия набуд? ба хотири чӣ ки то ин замон маро фақат ханда нагирия. нагирем ҳамин ҳисоб ман ба ханда гуфтам. аз ин бармеояд ки духтароне ки дар зиндагӣ сахт азоб мекунанд, муштулакати шавҳарро мехӯранд, онҳо метавонанд оби чашмашон дар бале миҷгонашон бошад. ҳангоме ки оби чашм аз ду намуд мешавад, ҳам аз шодӣ ҳам аз ғам. ба он ман фикр мекунам ки бале ҳангоме ки миннатдорӣ кардан вақте шумо пешниҳод мекунед нафаре ки дар ҳақиқатан зиндагии хуб надошта бошад наметавонад, албатта барое ки дурӯғ аллакай гулӯгираш мекунад ва ман дар ҳақиқатан миннат дорам дар ҳақиқатан. вале имрӯз шумо бо як чеҳраи Бале. кушода, бо як дили гарм тавонистед ба шавҳари худ расонед. аз ин бармеояд ки шумо ба шартҳои бахши дуюми мо ки шартсозӣ буд ҷавоб гуфтед. ташаккур мегӯем. бахши сеюми мо шурӯъ мешавад. саволҳои ба қавле каротки. шумо дар ин ҷо бояд посухи ҳақро биёед. носипосӣ аз дӯст дидаед? носипосӣ аз дӯст надидам. ман борҳо ин суханро гуфтам ки дӯстонам дар канорам ҳастанд, буданд ва мемонанд. ман аз дигар нафарон зарба хӯрдам, аз дӯстон не, гуфта метавонед хештабор? аз наздикон. ҳамин қадараш ба фикрам кифоя аст. бале. гирёнчакет? не ман бовар надорам. гирёнчак нестам. агар аҳамият медодед ман то ин замон гирья мекардам. то агар сухане ки ман сахттар нарасад, маро наранҷонад, гирья намекунам. беҳтарин. нон пухта метавонед? нон дар дегдон? ростӣ не. чаро? барое ки ман кӯшиш накардам ё ки набуд ҳолате ки ман нон пазам наметавонам. бисёри мардум ақида доранд ки духтарони интернет бекорхӯҷанд. хӯрдагиашон аз ошхонаву ресторанҳост. фараҳнози мо ҳам ҳамин хел набошад? агар ман фикр мекунам ки бонувоне ки шавҳар доранд ва ҳар бегоҳ вақте шавҳараш аз кор меояд, агар хӯроки
манам ресторанро дар пешаш бумон дасташ чапа мекунӣ. او همه میفهمه چیزا. البته کوشش میکنن که با دستان خود خوراک پزن و هر با انمی خوراک خانگی من شوهرم را سیر کنم. چرا بوری تجربه نکردید که نون رو دادید خودتون پزید؟ به خاطر که من در سکسیا هستم، در خانه‌های کلان که شدید همینجا در خونده. خانه‌های من بلند آشیانه کلان شدم و نبود حالتی که من همچین را تجربه کنم. اگر در دیه شوهر میکردید؟ یاد میگرفتم. بهترین. اگر از بگم که نه من میتونم دروغ میشه. شما گفتین حقیقت بگی. از زندگی راضیید؟ بله، به نهایت. تشکر زیاد بله. یگون لحظه فراموش نشونده حیات خود رو میتونید قصه کنید؟ که هیچ از یاد شما نمیرد. چی بد بود چی خوب بود؟ لحظه فراموش خاطری میگن. بیا بچه نمیگیریم، ای خوبیو که گفتیم خوبیش میگیم. باشد. هنگامی که از تولد خانه من میبرآمدم و دخترم هنگامی که در دستم بود، آن لحظه فراموش نشونده بود و لحظه که هیچگاه فراموش نمیکنم، همون لحظه که گفتن صاحب دخترچه شدی. خرسند شدی؟ بله. آبی داری؟ هم دخترچه ما آوردن و هنگامی که من در جراحی بودم، اما دخترکم رو در رویم موندن که او حالت فقط گریه کردگیم. خدا را شکر که من این نعمت بزرگ برای من دادی، مرا از همین نعمت بزرگ محروم نکرده. اینقدر لحظه شیرین است، اینقدر فرزند شیرین است. و این است لحظه فراموش نشونده، لحظه که در دستم دخترم بود. من از تولدخانه برآمدم و زیادی اول شوهرم با ماشین‌های دکدم با توفاهای خدا بشکر. بله، انمون میشکا میگم و پدر و مادرم و ماشین خانواده پورا بودن. شوهرم اولا کودک را از دستم گرفت و همه را دیدم، هم خیلی گریه کردم که من فکر میکردم که همین روزا در سر من دیگه نمیبیاید. همه زن وقتی که یک بار پر شکسته شد همین فکر میکنه من دیگه اوله دار نمیشم، من دیگه صاحب فرزند نمیشم. وقتی من همین حالت دیدم که مبارک شوه گفتن من برآمدم، شوهرم دخترچه ما گرفت دستم رحمت کلان گفت و گل ندادن. همون حالت هست ما موندگیم. هم خیلی آرام میکنه اوچم که آدما تولدخانه میبرند خنده میبرند تا گریه. من گریه شادی کردگیم هیچ وقت یادم نمیبره همین لحظه. تشکر، بسیار عالی. و تماشابینان عزیز، این بود سوال‌های ناروشنی که ما می‌خواستیم پاسخش رو از خودی پرهناز گیریم و امروز به شما روشنی انداختم. ما احسان میگیم، تشکر میگیم که حاضر جوابی خوب بودن و به برنامه ما رد نکرده مهمون گشتید و پیغام آخرین شما رو به بیننده خود میخوام. تشکر زیاد. من اول یک بار از شما عذر میخواهم به خاطر چی که مرا 2-3 مرتبه که پیشنهاد نمودید برای دعوت کردن برای برنامه، من سببش رو فهمیدم. البته که آن لحظه های دیگر تنهایی هم نیست. پیغام من برای تمام مخلصان خود میخوام که در هر گوشه و کنار دنیایی که باشن زنده و سلامت باشن، خداوند یار و مددگارشان باشد و در آن همین مدتی چقدر که خواه در زندگی سختی دیدم خواه خوبی دیدم، فقط یک چیز را فهمیدم که همه چیز میگذرد و از همه لحظه که شیرین است خداوند میخوام که آن نفرونه که بیمار هستند شفا یابند و آن نفرونه که فرزند ندارن خداوند صاحب فرزند گردن. این است شیرینی زندگی. دیگر باقی همه هیچ میگن کو. تشکری زیاد. فرهنازی که کم نما بود، فرهنازی که از چشم یک مدت دور بود و بالاخره سخن شما رو رد نکردم و با جستجویش برآمدیم و بالاخره پیداش کردیم. امروزها پورا هستم در سامانه‌های اجتماعی، کوشش میکنم برنامه‌های خود را پیشنهاد میکنم، کوشش میکنم در سایت‌های اینستاگرامی خود فعال باشم، در گرد مخلصان میخوام باشم. وعده میدی؟ بله. احسن میگیم. دیگر چی میگیم؟ همه تمنیات رو فرهناز گفتن. تنسیت، خاطر جمع، خوشبخت باشه تماشاگران عزیز. خیر. سلامت باشین. خیر.